Atupakiniton atukoton Asioman na etukokintos Esisianakinak pole tiang nyese balebe erailo ipone diopelo elo sikintotori kesi Aitojokar etubelo edue. Sapoto woro utimali munu kere ake una tukono kelo no primary no ai tutor kesi. Sapoto nera tanu ipu upon le beito ranyo no be anugo pole betare chana ni be jok. Tere kese pedorete abongono na ingito de jok. So rai no kera itemonokin anwa ingita na washa na nyarta ipielo ina duchibo no kinosibelu. So ibore na jok ni duchi somai se koto in ducha ipenare mwalimu tori kesi dai penare doe pedote de dola YouTube. So apele kere de kosi nesa anyo nebe ibuni anyo nebe itojoke adoketa itina Asioman otoma ario kwa dani yote so. Esisianakinak kese pola e alama kano Acoa na dumutu kesi kotoma aitutuoro kana. Toma Aitojokar jao nikedi due ni sunyitos e kamo nikedi due li yapete. Se koto janyo nebe yangari jikopie ni da eni yapien. Kwape aina kinyesi da pa kine dolit. Koso de nyogo aina kinyesi bore ngini ni na kidara kirot ina kijongesi. Koto je nyogo ikino so bobe nyogo ikino mami pasi. Idumu dojo bikamu niko kungini nyo ibore ni Aitojokar yongo kape mwalimu epone lo teango be bune training le ngarakin na soditi e bune training le ngarakin nga jene po lai setting nga ngito asodo nga lo se gwento maswami seita ke probe nangi e somero aichen cheni kapunu aise ai gwele ngito na rai kwana setting ai dongo de ngito na danga dumuno Acoa apora boy kinos nebe kala polon kosi education officer agera tamar bonebe opone berali capital city ibunione ai tutubi due loso city tomado katait na lamara no kuju ngole ajo cities cabinet Jinja Arua Hoima etubere due lukumita depar tomado katait na division 1 konyoni ro kuja ine petende ta kwatakanya kwatangon sapra jendu bitu jokan bonebe atene na epolo esnai kamonara kede workshops mami ok mwalimu ne railo penare ta jok yibor lu chena kede ok mwalimu lu kipake chena kede wala raino abei kumbe rai no mami busakenit so apota koda kino sikede e famulo Kampala lu da atamata a penare mwalimu kosilo sorti city jenga yunu go karungon egelakin etubelo sorti city ke karula tubor Apollo Kinton Asioman koibuga soroti pati emokor nyesa meseket ana peta ano etatia kanu Esisianakin nuetolo munerio ngetelo Asioman kabo liasho. For us to give these learners rightful knowledge, rightful competences and skills, there is need for us to master this curriculum interpretation. Interpret the curriculum well. Then package your information to the learner. When the learners get this knowledge properly, you will end up beefing up their skills. When they fall out of school, they go with these competences and the skills that will make them valuable children, citizens of Uganda. Charles Abraham Akol, TV East, Koibuga Soroti.